Amazina ndi Reveranda Kahirwa Ime Kabirko ninduga Kamukuzi Church of Uganda ndi ya timu yo kuburenjiri no kushabira abantu ahabwemba bazamukama mbwe nasima Ruhanga wandeta studio za TV West aba program sisimuka ahabwe shara yizoba mbwe nasima Ruhanga kuburgana nimwe abahurikiriza ba TV West na ihanga ryona nabwemba bazamukama mbwe ntwaza kushabira ikigambo ekituza kusharinga erizo cy'umukama yata ahamagara ganje ngutubaganeho katishabe mukama wiguru nenso tukunda ntukusima ntwebaza bwemba bazawo abushesha tukarebana tukarebera indi zoba eje n'urukundo yawe mweno ikirize nkoko ikirizo butosha ikigambo cyawe cyhurwe buri yomo wena shindro mutumago chindwe bitekateko nkoko wakigambira kituza kusharingaho tukarabira umwana wa Yesu Kristo mukama wetu amina mbwenu ekigambo ekinza kusharinga habwemba bazaruhanga ni kiruga omuri ebyakozurwe ntumwa ishura ya kabiri aha mushorongo gwa shatana mushanju okwihinduka kw'abantu 13 omuri izoba abahurikiza ba TV West nyenda kubamanyisa nku habaho kuzonwa kwabaho okwirahina mukama habaho kwihinduka mbwenu Petero akana agamba kigambo cyo kwihinduka nko kutware mutwe bw'ebigambo ikigambo kukiri mbyakozwe ntumwe shuri ibiri agwashatana mushanzu okwihinduka kw'abantu 13 ikigambo cyo kwihinduka ne kigambo kikuru munonga ko kumara kwakira Yesu Kristo nko mujuno w'amagara gawe ohinduka nkanye nkandi umusinzi ndi umushambani ndi umuzino wa dansi konga ko nazungwe ko nayakira Yesu Kristo nko mujuno w'amagara ganje omwaka gwe 2008 ebiro 20 narebo kwihinduka mako kwihinduka byona bihinduka ebitekateko bihinduka amagara gahinduka emiteekatekere hinduka emizware hinduka emigambire hinduka emirire hinduka mwena ninyahanangiriza mwena abarukureba TV West program yakasheshaka tekateka kigambo cyo kwihinduka na wakora okahinga ikintu nikihinduka wahinga jorumbugu nihahinduka noyeza washora jorutoke no okibanza nkihinduka noyeza wazo mu office okagikora je naye nehinduka nubakongera promotion ningamba kongera shara waza murumo oboryo munyamahe oboryo mupolisi obor driver oboriki programu eyo kubano okora yona wajikora mu kigambo cyo kuhinduka okahinduka mu nkora okahinduka mu mitekatekere okahinduka mu mirebere no migambire Yesu Kristo nakugirira mbabazi byona bihinduka busya hata nkaha ntureba agwashatana mushanzu abantu abo kubacurire bacu mitwe mituma bayabuza Petero nezindi ntuma bati bishemwe tugire tuta abantu bahurire kigambo cyo Petero yababurire bahurire mituma yabo haba mo kusya bahurire mituma yabo haba mo kwetenga ngo bakwatwe hemba baza Yesu Kristo mukama wetu babuza be baryangu tugire tuta ansa yabagarikira umoga washatana munana umushorongo Petero yabagarika mwati mwetise mwena mubatizi bo mu izina rya Yesu Kristo mubone kusasirwe bibyanyu kandi numwisha kwebwe biconjo byo moyo rukwera bona yabeta taragiye kushorora okhinduka atarimo kugira ngo hahinduko mworo hahinduko mugiga hahinduko mwana muto hahinduko muntu mukuru hahinduko mukikuru ngo kutwe twine nteka kare umuntu hazunwa abakuzire twekiri embabaziza za Ruhanga na habaho okhinduko mituma na habaho khinduka omikore omizware omisomeseze omubirire yenjiri no mukushaba kutariho kwata kwatoko no konka yabe hanangiriza bona nabeta ati bishemwe bantumwe mwena muhinduke mugaruke muzakigambo cyo kwetisa kurumo kwatura no kujunwa okarebemba bazaruhanga kandi ko yayize kubagambira ibyo byona yabagambira ngo hariho no kutunga kigambo cyo biconco byo mwoyo rukwera nkandi umusinzi ndaroma dance nkora buri cumwe konka kunazunwe kwabo kwihinduka natungamba bazomwoyo rukwera waraganasibwe njoro kora nimburire njiri nishabira abantu
nanye nindebe mbabazaranga mwena ni imihandangirizo umutono mukuru omunyeto na muno nkebirebe bityo ntuzamu ebyabana ba senior 4 bariyo no bakora kumura na senior 6 bakora tire P7 na yeter hare nabihanangiriza eminyeto abice nabojo kumurata yo mituma yanya bo mukhinduka muhurra bazire banyu muhurra abantu abakuru kandi sande muzakanasa mumanye yo kufereshipinga muze muhurro kwegesa muze muhurre kigambo cya mukama muze muhurro buzuruzi emituma yite mituma yanyu neza khinduka nabemba bazarahanga omurgebye byona Petero yayongera yabagambira umugwashatu na mwenda mushorongo ngakuba ukoraganisa ubwoko no kwanyu no kwabana banyu no kwabona abarahare omuntu wena oriyetwa mukamarahanga witu tiyashorora yacishogambaje munonga ngo koraganisa ubwoko no kwanyu no kwitu mwene minyeto abinamaka abakozi ba government ukoraganisa ubwoko ni kubendezo mu izina rya mukama witu katushabe mukama wigure neso tukunda oryo rukwera oryo wembabazi oburungi bworeka bahiyanga ryitu habo khinduka omumbebembezi bebembereje otindureho omuhangomu abantu bakore no mutuma gumwe corruption yireyo okujunwa kwije okora kwije entunguke ije abantu bahagire program za government no mutuma gumwe neze kanisa bazahagire habo mo khinduko mituma yo barebe entunguko mishogo no mbana babo rero byo byona byambitkorerwa tongere tukusime kandi twebaze kurabira umwana wa Yesu Kristo mukama witu kandi umugisha gwaranga tatito no mwana no mwisiro kwera gubariwe muwe no wahurikiriza program eji akahurire kigambe cye kitwashe yaringaho chindure mituma yanyu chindure mikore chindure buri chumwe kandi umugishobongere kuba abakozi ba TV West bona nabo kuri gihurikiriza nihanga ryitwe na gutaturgaho okurga hati no kusibira byona amina.